Sive sisempuleni sithi asakhona nani ke kusebenzisa wona ke umgwaqo wetimoto naleti moto ke nathi hamba khona ke emgwaqweni sethi yalimala kulenzela ukuthi lo mgwaqo uyachubeka nokonakala ikakhulu naleli tulu nalichubeka ke lina. Isive sithi siyacela ukuthi naso ke simane ke sihakele ngayo ke iProBase kulenzela ukuthi nalomunye ke umgwaqo wakhona kule nkundla sekwaluseni ulungiselela yona ke iProBase bathi nabo ke basive bayayenda yona ke imitamo ukuthi balungise wona lo mgwaqo kodwa na ke uyabehlula. Hey Nkosi yami lapha ke singakhumeza umgwaqo ngalizake ithina ngayo itimvula tine kakhulu nayo inkundla iyazama lapha ke ukuthi izama ukusigreathela lapha isilungisela umgwaqo ya creator nje phindze siqalele phansi lini asathi kwente kanjani so siyacela nje ukuthi ngosabona ProBase kuya usimane nabake basizamela umgwaqo ngala awubone kakhulu imoto akhona nje nokwendayo sokuhamba lapho menzamo sike tazama takhamuntu tangala ngendazi kazonti ukuthi sethi hlanganise letimali tizama kulungisa lo mgwaqo uzamile ke lokunyana lokubuye itimvula etinkulu ke vela hawo sokuphindze futhi uqalele phansi sekude umgwaqo sobolile ubhizi ngoba nangabunga konakele nangale ebloweni lelikhulu lingale ngehla kufuna ukuthi kusebenzele leliblow lelangendazi ubhizi kakhulu ngoba abantu abaningi bahamba khona netimoto tibhizi kunemiti langendazi vele nje kubhizi kakhulu. Lesive sithi siyayibona yona ke imitamo yayo ke inkundla noko emandla ke mafisha kungileso sizathu bacela ukuthi babane ke babonelelwe ngayo ke iProBase ngoba nabo ke emandla abo akusiwonani ke langanani. Etinzabeni emsakato yeMaswati Channel ngingeri Carlos Zempuleni.